van doi thak takin voin ni som pani tharuk sang ni le samni le panga chanu dar khat le mid som thum pakwa khan Air India thona Boeing 787 Dreamliner chu Sadar Vallabhbhai Patel International Airport Ahmedabad atangin athok chuak chu airport hungna pon chia Megani Nagar khuwa atla a he thona hi UK London Gatwick pana thok chuak ania passenger le crew zani somli le pani aphurti ansoya akhal tu hi captain Subit Sabadrual le first officer Clive Kunderte anni anthona nuluk air traffic controller harsatna anneiti soin mayday call asiama biak thai lavin a omzuya thile liam khriat alani lo he chanchin thar kalak la hian thlona hi Ahmedabad airport atanga athlo chwa hi fit zaruk somni le panga asang speed zali somsari le panga parminita athlo laya cheswal ni ti in report back anibok he thona hian passenger Indian mi za somruk le pakwa English British somnga le pathum Portuguese pasari Canadian pakhat naupang somle pakhat chuang ni in ansoibok Ahmedabad atang hian thlok chuakin UK Gatwick tlaya tumtur ani van doi thak takin signal failure traffic controller harsatna anneiti soin mayday call asiama biak thai lavin anom zuita ani thile liam hi he chanchin thar kan lak lai hian kan la hrelawa chanchin thar hi rondale thuai karang tum don nia हेलो नहीं सर्वर आज दूसरे लोग धर्मेश जी को फोन कीजिए राहुल को फोन कीजिए दोनों में से धर्मेश जी या राहुल हाँ राहुल है
हेलो हाँ बोलिए हेलो हाँ बोलिए दीपक जी हाँ बोलिए बोलिए आपकी आवाज आ रही है बाहर जाओ Ahmedabad atanga London Gatwick kaltur te thlona accident ta chungchanga heti zong hi tuntumata na karonda thei chu aloni le ta next video a chuan chanchin kim changzo ka ronda kalotum le don nia
ka video min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soye lalpan mal som bek cheu ro se